Bismillahirrahmanirrahim. Qissa Yusuf peygamber beşa davi. Yaqub peygamber berê xwe ji zarokê xwe vegerand, pişta xwe da wan û got: Ax wax ji derdê Yusuf. Ji ber xem û kula Yusuf çavên Yaqub peygamber kor bûn. Jê re gotin: Tu çima ew qas xwe diêşînî? Têne xweş bikevî, an jî tê xwe helak bikî. Yaqub peygamber ji wan re got: Dev ji min berdin. Ez êş, derd û xema xwe ji Xwedayê xwe re dibêjim. Keserên xwe jê re gilî û gazin dikim. Ji ber wehya ji min re tê tiştê hûn nizanin ez dizanim. Ewladên min hêviya xwe ji Yusuf û birayê wî nebirandiye. Herin li Yusuf û li Binyamîn bigerin. Hûn jî hêviya xwe ji rehma Xwedê qut nekin. Ji bilî qewmên kafir tu kes ji rehm û dilovaniya Xwedê bêhêvî nabe. Birayên Yusuf ji ber xelayê dîsa neçarman ji bo zad û zaxîre bînin carekê din berê xwe dan Misrê. Xwe avêtin bextê Yusuf, gotin: Ezîzê Misrê, em û zarokên xwe ji xelayê bêtaqet mane. Sermaniya me jî, sermiyanê me jî tiştekî bêqîmet maye. Li gorî perê me qut bide me. Ji bo riza Xwedê zêdetir jî bide me. Bila bes sedeqa serê te. Wextê daxwazê xwe gotin, Yusuf peygamber ji wan re got: Hûn bi kîjan rûyî têne ji min zad û zaxîret xwazin? Qê hûn nizanin dema hûn cahîl bûn we çi anî serê Yusuf û birayê wî. Piştî van pirsên Yusuf şaş û matman. Baş li rûyê Yusuf rêrtin, piştî hemû wan bi hev re got: Vêga tu ne Yusufî? Got: Hûn neşaşin. Belê, ez Yusufim. Ev jî birayê min e. Xwedê kerem bi me re kir. Ji xwe kîj Xwedê bitirse û sebr bike, Xwedê kar û xebatên wî nabe li haşî. Rûyê wan ket, poşmaniyeka mezin kete dilê wan, serê xwe xwar kirin, di dilê xwe de gotin: Xwezî me cahilî û neheqî li Yusuf û Binyamîn nekiribûna û me vê rojê nedîtibûna. Xwedê di nav me de te hilbijart ey Yusuf. Me li hemberê te xeletî û xetayeke mezin kir. Serê me li ber te tawandiye. Yusuf peygamber di vir de jî qencî û dilêvaniya xwe nîşan da. Ji wan re got: Ez îro li we lome nakim û we ji ber neheqiya we nadim cezakirin. Xwedê gunehên we kiriye bibexşîne. Merhameta Xwedê ji her kesî mezintir e. Yusuf peygamber ji birayên xwe re got: Nesekinin. Herin vî gomlekê min li rûyê bavê min bidin ku çavên wî baş bibe û dîsa bibîne. Bavê min û hemû malbatên xwe bînin ba min. Çawa qafîle ji Misrê derket, Yaqub peygamber ji yê ba xwe re got: Ku hûn nebêjin ev dîn biye, ez baweriyeka tam dibêjim, bêhna Yusuf tê min. Yê li cem wî gotin: Hişê te nel serê te ye. Tu dîn bûyî, hê tu tişaşîtiya ewil de yî. Tu heyalan ji xwe re çêtkî. Dema mizgîniya Yusuf anî, Yaqub peygamber hemd û senayê Xwedê kir. Zêde kêfxweş bû, ji bo Rebbê xwe ço secda şikrê, mewc û pêlavê di dilê wî de sekinî. Piştî gomlekê Yusuf li rûyê xwe da çavên wî yê ku ji derdê Yusuf kor bibûn jî baş bû. Ji yê derdora xwe re got: Qê min ji we re negotibû tiştê hûn nizanin ez dizanim. Xwedê ji kerema xwe ji me re wehî dişeyne û me dide zanîn. Ewladên peygamber ji bavê xwe re gotin: Ji bo gunehên me kiriye ji Xwedê Celle Celalû bexşandin bixwaze. Lewra me di heqê birayên xwe de xeletiyên mezin kir. Bavê wan got: Baş e. Ez ê paşî ji bo we bexşandin bixwazim. Xwedê gunehan efû dike û dibexşîne.
غفور و رحیم. یعقوب پیغمبر و مالباتا خو ج اهل کنانی خاطر خواستن کت نره که هرن با یوسف. گوا گیشن مصر یوسف پیغمبر پیشبازیا ده و باوی خو کر وان خپاچه کر جبو وی لاقیبونه به حد و به حساب حمد و شکر خوده کرن. جمالباتا خورا گود بإذن خوده و بسلامتی کرم بکن بکون مصره. یوسف پیغمبر ده و باوی خودانی سر تخت حکمداریه مالباتا یوسف تف چون سجده حرمت و ریز دانه. یوسف پیغمبر گود شیرووا خوا من ها اف بو خوده خوا من راست درخست قنجی لطف و کرم بمراکر از بسایا کرم خوده زندان درکتم پشتی شیطان کت نافبرا من و برای من خوده وشچوله آنی مصره بیشک خوده شکیر بخواز لطیفه رحم و کرم و زیده زانا و حکیمه. رب من تملک ریوبرتی دامن تمن هین شیرو کرنا خونان کر یه عرض و آسیمانا چیکریه توی لدنیای و الآخرت ولی من توی روح من دریا حق ده مسلمانیه ده بستینه و من بگی جینه صالحا. بله یوسف پیغمبر جبیره جی افتراء زلیخا و زندان خلاص بو خوده مقام که بلند نصیبه کر گیشت ده و باوی خواه لی دیسا جی خوش خلقه مزن ندید به مقام خواه خیزمتا گل کر براین خواه بخشاند حمد و شکر خوده کر جیان و حیات دنیای وی نخاپاند و مرنا خواه شخوده خواست اف خواستنا وی جی نیشاند ده کو پشت مرنه جیان دنیای پر خوشتره دنیا مروف تیر و تطمین ناکه افس قصه جبو ما جی ری نیشانده رید که و دبیجه جی پشت قبره را بخبتن شادی و بختیاری حقیقی پشت میرنه چوا یوسف پیغمبر دعا کر ام جی وصا جرب خوره دعات کن و دخوازن رب ما رحمه دریا حق ده دمسلمانیه ده بستینه و مشقنجان بنونیسه آمین.